Prvi sljedeći primjer kojim ćemo se pozabaviti je paralelna veza. Paralelna veza je spoj dvije komponente tako da im se krajevi nalaze na jednakim potencijalima, a kroz njih teku različite struje. Evo, to izgleda u stvari ovako. U ovom našem slučaju dva otpornika R1 i R2 su paralelno vezani, pa da vidimo šta se u stvari dešava u ovom kolu. Imamo plus naponskog izvora, to je pozitivan kraj naponskog izvora, i vidimo da su na taj plus, odnosno na taj pozitivan kraj naponskog izvora, kratko spojeni ovaj kraj otpornika R1 i ovaj kraj otpornika R2. Tako da su i oni sigurno na plus potencijalu. Postoji naravno i negativan kraj naponskog izvora V1, a drugi kraj R1 i drugi kraj R2 su kratko spojeni na taj negativan kraj naponskog izvora. Tako da mi vidimo da ovdje struja može teći samo u ovom smjeru kroz R1 iz prostog razloga što struja, sjetimo se, da je to usmjereni tok elektriciteta i da je tehnički smjer struje od pozitivnog kraja naponskog izvora kroz potrošač, u ovom slučaju R1, ka negativnom kraju naponskog izvora. Tu struju možemo zapisati ovako. Ako je nazovem I1, ona je jednaka naponu, odnosno padu napona na otporniku R1 podijeljenom tim otpornikom. 9, dakle, podijeljeno sa 1000, to je 9 mA. Pogledajmo sada ovaj otpornik R2. Struja i kroz njega teče u ovom smjeru od plus ka minus znaku, a možemo je zapisati, pod uslovom da je nazovemo I2, na sljedeći način. Nemojte da vas zbuni što je ovdje piše V1, prosto naponski izvor se zove V1, tako je u simulatoru, pa je odatle ostalo ovo V1. Dakle, ovaj V1 je isti i za R1 i za R2, to smo vidjeli na početku ove epizode. V1 je pad napona na otporniku R2, pa dakle V1 podijeljeno sa R2, to je jednako 9 volti podijeljeno sa 3000 i dobijamo 3 mA kao rezultat za struju I2. Vidimo dakle da u ovom kolu, za razliku od onog osnovnog koje smo do sad posmatrali, imamo dvije struje. Jednu od 9, drugu od 3 mA i time je ovo kolo riješeno.